Raibe kiamekio gia Jubilee kurwase kaunti ya Kisii nigolitukuliara na barabomirana na gukwanira arenya tukakane kigwa kiyaita chinga gicetaro ya babwatani bo kwamiria serikali bakora wamo no mukonyi wo muraibe kiamekio umuske Dr. Fred Okengo Matiang'i nigo banyara kaba bakwireri bagerio na komwachia chiburaburu gosna komwachana kwikiria chiburaburu cyanyate kabajikana kigwa ase umusangerana uyo na kubolia abasae gotiga gotumeka bobe ndagotebanga mbobe sana ase bari bataka koleta bakoleta abamura baminyokia abantu ngamba ategerera Matiang'i ase mwarusi etabiri yogotaka koleta abantu baje kurwania bagusi tali bantu bagwitara manyinga abagusi na abantu bomorembe no entu osebenekera abantu barwanite Kenya abantu bonsi batamerete gusiki agera gusi omorembe no koleta kiriki noro omwiso kabisa ndebe bamura baito liba amogutumeka koye guchibesa moje kurwania abantu chibese chibako bagenda korera magendero aragokonya okonye ni family yao na nchebune chairman ya Kisii County Jubilee Party onarego kuri request abantu baita so bonge banyako bakoregister bwangoiga ntubwate mass registration ya voters kuruase wenge yetu ya gusi usase republic yetu ya Kenya abantu baito abake n'abanene baregister so bonge tarige tu kende gionse kya IPC nyaka bagokoregister erinde nyaka tu tora chikura to chigwakira uyo muntu Matiang'i engaki aguchikobolyo oborayi bokura ensi. My name is James Makori, the organizing secretary for Kisii County. I just want to encourage those officials from our sub-counties who have worked very hard to establish the offices we have at the sub-county levels, to tell them thank you so much for what they have done. I also want to thank those aspirants who came out in large numbers to mobilize our people to come and receive His Excellency Honorable Matiang'i and his people. Njegoro kumheshimiwa Naftali Onkoba. Ntageta goteba abagaka balia begesa kukimo Gusii beruete kabisa komwa enyimbo y'obugambi umusike Fred Matiang'i walifanya kazi nzuri. Vile vile ntagete kuba ine lingambia abarayi bonsi ba Gusii bali bachorire n'abandi batarachorwa asogocha sobunge na vile vile abantu baito abanyene bagatika kugenda chigasi cyabo bagacha komoroki umusike Matiang'i ngamba musigete na wekera bono iga ntugwato umaene nga nonyina abarayi bali bandi bakubuli bo president mbali tayare kumunga komokoboko umusike Fred Matiang'i nero rarusi umumuroyo legeti ochandira abakenya. Kwa majina naitwa Christine Karemi Mturi kama mwekezaji wa Jubilee Party Kisii katika jimbo la Kisii. Nimekuja hapa kuwashukuru wa Kisii, Gusii at large. Asante sana jinsi mlivyojitokeza, kwa sababu hakuna ambaye aliyelipwa ili ajitokeze kwa rally ambayo yote ilikuwa inaendelea huku nje. Tunashukuru sana viongozi wetu wale ambao wanaomba kura huko nje, viongozi wetu wa party katika jimbo la Kisii wa Jubilee. Tunawashukuru sana kwa kazi